Ajde. Evo čekaj, ajde. Evo ajde dok ide ovo, ja ću tu stati. Ajde. Pa ću se opet morat vratiti tamo. Jel ti ovo okej sad? Snimamo sve, naravno. Kakva roba? Pa koji uvijek, samo najbolje. Dobro, dobro. Nego, nemoj da se lomi. Ne brini. Ovo ne puca. Da, ovo je napravio Martin Peranović iz Otoka, inače dečko je genijalno. Zovite Martina ako vam trebaju dizajnerske usluge. Pachakacha is a Japanese word for chit-chat and is the name of a presentation format created in Japan in 2003 by Astrid Klein and Mark Dyson, two architects looking for a way people could share their work quickly and simply in public. Since then, the idea has spread to over 700 cities around the world. At every Pachakacha night, creative thinkers come together and share their ideas with only 20 images shown for 20 seconds each. Pachakacha, a fast, fun format. Find the location, join the conversation. Brzo pričaju, ali skužili ste. Evo, sad ćemo pokrenuti prezentaciju i krećemo. Sad će to ići svaki 20 sekundi, neka. Sljedeća. Ja sam odlučio prikazati, ukratko ima more toga, kao nekakve zabavnije trenutke, nešto što je ostalo u sjećanju kao stvarno super i stvarno nešto na šta smo ponosni. Nekakvim redom kronološkim, pa ćete vidjeti sad. Da, u sebi. Vidim da si vježbao. Dorf, ovo je Dorf. Pas Marka Šošića, znači 2007. kad smo mi smišljali ime za festival, Danijela, Marko i ja smo to pokušali nekako i nakon nekoliko sati bezuspješnih. Pojavio se Dorf, inače Marko i njegova mama su, koja predaje njemački, su nazvali psa Dorf, vrlo germanofilski. Da, i Viktor uglavnom, evo, ostalo je super ime i funkcionira. Ovo su fotografije sa prvog, znači onog 2007. Fore, ne znam, u trećem redu punčke sjede i sve skupo je jako zanimljivo i jako draga uspomena. Nažalost, nikad nismo u tih 12 godina rasprodali, da je pisalo ono sold out kazalište, ali je bilo jako dobro. Prvi plakati, to što smo Marko je bio prvih 5-6 godina glavna osoba za dizajn i tu smo učili i gledali i zabavljali se lijepići ove plakate. Fore što je zadnjih par godina uvijek bio Halid u Osijeku. Tih mjeseci i uvijek je bilo fore priljepljivati Halida. Stvar na koju sam neizmjerno ponosan, ekipa je napravila na onom tamo podvožnjaku prema Vukovaru.
grafiti i jednostavno su iznenadili, rekli su da bi oni to napravili i da je to njihova nekako mala zahvala za sve. Svaki put kad prođem, ono mi bude genijalno. Be and the Bobs su band koji su jedini svirali 3 puta na Dorfu i iz nekog mog privatnog poznanstva sa Brankom, pjevačem, i zapravo je ovaj Dimić je vinkovačkih korijena, njegov stariji je iz Vinkovaca i genijalan band i uvijek su oduševljavali. Sad mi je drago da je na rockabiliju nastavljaju. Trenutak kad sam se najjebenije u životu naježio, kad je Darko Rundek zapjevao u kazalištu, na nešto me sjeća taj grad. Uhvatio gitaru bez da mi kaže ništa, nisam znao, sam morao kao nešto pričati s njim zato što je njegov izdavač taj dan javio da ne može doći. Ja sam se skenjao od straha i bio sam naježen 16 minuta. Hladno pivo u Vanili, to je bio 1100 karata prodanih. Zahvaljujući tim novcima smo platili podbačaj na Radical Dub kolektiv koji smo prodali 20-ak i onaj nekakav blud što je bilo isto katastrofa, genijalnih harmonikaša i evo, Hladno pivo mi je ostalo u sjećanju kao super cool ekipa. Arsen i Dalibor Matanić, te godine je Dalibor Matanić bio član žirija i Arsen se pojavio, to je bila ona izložba on i Hof u galeriji kad je Arsen izapjevao 6 pjesama i nevjerojatno meni je dan danas ljudi najviše se sjećaju tog Arsena. Ovaj koncert u Valkovu, stavio sam ga samo zbog bake koja je isto na sve te koncerte naravno dolazila. Straight Mike and the Boys su super bili u Valkovu, ona je ne znam kako završila u ovoj poziciji, ne sjećam se baš da je često na koncertima bilo tako, ali je uvijek drago vidjeti i da, isto Valkov. Ovo mi je drago zbog ovog murala iza koji smo napravili kad je bio salon stripa i to je bilo genijalno kako je to nastalo u 1,5 noć. A ova dvojica su iz Subotice došli biciklom, oni su promovirali film, oni su radili turneju, Wooden Ambulance se zove, odličan je band iz Subotice i došli su biciklom u Vinkovce. A ovo su jarbali u meni najdražem nekakvom koncertnom prostoru u mađarskoj školi. To mi je isto bila zanimljiva epizoda, jer je par dana prije bilo neko sranje sa navijačima, rukomet, Hrvatska-Srbija, stanje visokog rizika i onda su mi Bago i Caničić i ekipa uskočili i spasili stvar. A ovo su band iz Propaganda koji su razvalili u Plusu te godine, su bili ne znam na 300 koncerata, bili su nevjerojatno koncertno usvirani i to je koncert, recimo Daka me pitao da mu to snimim, što je ono najveći kompliment koji band iz Propaganda može dobiti ako Daka pita za snimanje takvog albuma, genijalan band. Ovo je bio Tulum na salašu tamo Teninom, Bosinom, Mario Kovač i njegova ekipa, zabavili smo se genijalno. Jedno od najdražih sjećanja, Mario Kovač je imao taj band The Elvis, ovaj tip je slijep basista i bilo je genijalno, jako dobra atmosfera. Ovo je ona svirka, ovo sam stavio zbog Igija, koji je ono, friend i koji je uvijek tu, a to je bila super svirka. Ja ne znam koliko je bilo njih, 6-7, to se zvalo Harpa, tak bio prateći bend i harmonikaši su se izmjenjivali. I isto bilo jako malo ljudi u publici, te godine je Igi radio i radionicu usne harmonike. Da, evo Arsen u tom nastupu, na tom nastupu je bilo stvarno, ono mogu si rezati nožem koliko su žene bile uzbuđene, koliko je ta tenzija bila, koliko je sve skupo bilo fantastično. Arsen je popio, ne znam, bio deal sa ovim Lamutom da ja plaćam cugu, a on me časti sa večerom. Naravno, pogađajte ko je skuplje prošao. Don Letts, on je bio 2008. u Vinkovcima, najvažniji autor dokumentarnih glazbenih filmova, snimio sve spotove grupe Clash, ne znam, dobio nekoliko Grammy-a i ovo smo mu u Puli prije 2 godine zakačili smo priliku kada je nastupao na Sea Splashu, uručili smo mu brže bolje nagradu za životno djelo kad već nismo u Vinkovcima, frajer je kralj. Nagrada za životno djelo isto sjajnom Zdenku Franjiću koji je zadužio i moju generaciju i mnoge vinkovačke generacije i naravno predragi Ante Perković koji je odradio razgovor s njim, nažalost Ante više nije s nama. Zdenko se raspričao i bio je happy, knjižnica kupila, čak ne znam, rekao mi da je preko 2000 kuna prodao, bio je, nije skidao osmijeh sa lica. A ovo je u Rijeci u Art Kinu, to mi je najdraži prostor za gledanje filmova u Hrvatskoj, bio sam ponosan, 2 godine smo tamo radili Dorf. Bilo je super, isto genijalna ekipa, recimo na film o Lemiju koji je otvorio te godine Dorf smo puštali, koji ima tetovažu Motorhead, je ušlo besplatno 9 ljudi je pokazalo tetovažu i ušlo. Ovo je na Exitu u Novom Sadu, imali smo tu jednu prekograničnu suradnju sa
dvije u stvari sa Srbijom, jednu sa Suboticom, jednu s Novim Sadom. To je spasilo život i privatno i profesionalno i DORF-u sigurno ne bi bilo da nije bilo toga. Bilo je genijalno biti dio cijele te priče i onako nahraniš si ego i sve je genijalno. I puno ljudi gledalo filmove, a ovo smo bili u Beču, to isto bilo super u organizaciji visokih tih svih ministarstava i čuda. Hof je isto, ima izložbu, prodaje sve ove plakate. Austrijanci su ludi bili za njegovim plakatima. I mi smo u tom jednom super kinu Šikanedri imali trodnevni program i to je bilo sjajno. I ja se nadam da će jednog dana ovaj mikrofon i sve ovo tu umjesto mene raditi Helena, koja jedino bi to bila ona neka kozmička pravda, da ona to nastavi i da bude ili u nekom drugom smjeru ili neko ode u Pariz gdje god, ali da bude ovako sretna i zadovoljna i thank you people. Evo, nije teško. Hvala, pozivam, dakle dalje ide Mario. Dobro večer svima. Šta sad da ja radim sad nakon Tonija koji je rekao cijelu sad povijest DORF-a. Ja sad s mojom pričom malo ću onako otići na drugu stranu. Ja sam Mario Perković. Molim Tonija da može započeti jer sam pripremio prvu fotku samo da se pripremim da me ne stisne tih 20 sekundi. Glasnije. Aha, glasnije. Evo, to su dva čovjeka koji su indirektno utjecala na moj život. Jedan je Hunter Adams, a drugi je Michael Christensen. Ne znam jeste kad čuli za njih dvojicu. Oba dvojica su Amerikanci i oba dvojica rade nešto humano koje smo mi isto započeli u Hrvatskoj. Hunter Adams ili Patch Adams je, vi ste gledali svi ovaj film, Robin Williams ga je odlično odglumio. Gledajući taj film ja sam počeo pomagati i raditi s djecom u bolnici, prvo volontirati u društvu Naša djeca, a zatim voditi kreativne radionice u bolnici i to je pravi Patch Adams. Ono je Robin Williams koji je glumio Patch Adamsa, ovo je pravi Patch Adams koji je bio jedan radikalni aktivist koji želi promijeniti zdravstveni sustav tako da ne bude zdravstveno osiguranja plaćenog, da sve bude besplatno i da ljudi budu sretni i zadovoljni i da bolnica liči na dom i uključuje sve art terapije, uključio pa i klauniranje u bolničke sobe, odnosno u bolnicu, jel? Kako bi ljudi bili sretni, odnosno da s tim smijehom i životnom radošću da poboljša zdravstveno stanje bolesnika i pacijenata. Međutim, Patch Adams, ovo je već hvata malo, Michael Christensen, on je ipak klaun, Patch Adams je bio doktor, a Michael Christensen je klaun koji je žonglirao u Europi i kad se vratio u Ameriku, on je organizirao, osnovao Big Apple Circus i kad mu je brat umro, bilo je sve super, ali brat mu je umro i on je rekao da će se posvetiti neštome dobrome za dobro ljudima. I bio je pozvan na jednu manifestaciju da usreći djecu koja su imala probleme sa srcom i to bi bila najboljih 20 minuta u karijeri kao klauna i performera. I on je na poziv pedijatra te klinike nastavio kontinuirano posjećivati djecu u bolnici kao klaun. Ovo je jedan pacijent koji nema bubrega, ima upalu pluća, jako bolesno dijete koji je s njim išao u obilazak bolnica u Americi. Zove se Camilo. Jel? Inače, Michael Christensen, tu smo ga upoznali na jednoj konferenciji u Beču ove godine koja je bila, predavao nam je i po njegovom sistemu su se osnovali crveni nosovi, klaunovi doktori, prvo u Austriji, od osnivača, sad ćete vidjeti na drugoj fotografiji, zove se Monika Kulen i Georg Zeliger, to su njih dvoje koji su širili Michaelovu ideju na Europu i na Palestinu i čak i na Novi Zeland u biti. Nakon Češke, Njemačke, Mađarske, Slovenije, crveni nosovi su došli do Hrvatske zahvaljujući ovo je naš logo. Kad ga vidite to znate da ovako nešto postoji i u Hrvatskoj. Zvalo se Rotenazen, zvalo se Zdravotni klaun, zvalo se Červeni nos ili Piro Šor u Mađarskoj. U Hrvatskoj je to pokrenuo Zoran Vukić koji je jedan od najkompetentnijih klaunova u Hrvatskoj 2010. godine.
I ovo je naša mladenka koja je nakon par godina se uključila u rad i napravila to da danas postoji organizacija koja posjećuje sve veće gradove u Hrvatskoj sa 130 posjeta mjesečno u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci. Ovo je prva ekipa klaunova doktora koji su radili svoju prvu vizitu na klinici Rebro, KBC-u Rebro. To su Zoran Vukić, Nikola Dabac, Henri Marić i naš Slavo i ona je gostovala u Vinkovcima, Ines Tričković u biti. Ovo sam ja na audiciji za klauna koji sam se priključio 2010. godine. Tu sam dobio ime Dr. Žbunj, vjerojatno znate zbog čega. Na engleskom je to Dark Bush ili Darko Žbunj na hrvatskom. Nakon toga Crveni nositelji su se razvijali do 2018. 2011. to sam zaboravio reći, dobili smo ponos Hrvatske za humanitarnu ideju. To je već u početcima našeg rada, a kasnije smo se nastavili širiti sve dalje i dalje. Danas nas ima 25 klaunova, znači imamo 9 klaunova u Zagrebu, 4 klaunova u Osijeku, 5 klauna u Rijeci i Splitu. Ovo je današnja ekipa klaunova. Jedna zanimljivost, to je sa radionice koje imamo kontinuirane edukacije. Ovaj čelavi lik tu je jedan nizozemski klaun koji radi u Norveškoj, koji je bio prisutan na sprovodu djeteta od 14 godina. Dijelo je balone ispod crkve. Ovo je naš osječki tim, ovo sam ja, dr. Žbuj sa desne strane, doktorica Pandolina, sestra Bublina i primarius Sekundić. Njih možete prepoznati, to su diplomirani glumci i asistenti na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Mi posjećujemo 4 puta mjesečno bolnice u Osijeku, jedan put mjesečno bolnicu u Vinkovcima i jedan put u Vukovaru, te dom za starije i Zavod za dječju psihijatriju u Osijeku. Mnogi ni ne znaju da Zavod za dječju psihijatriju postoji. Ovo je slikano u KBC-u Osijek, gdje posjećuju, kažem, redovito 4 puta mjesečno. To je primarius Sekundić, a ovo je dom za starije u Osijeku u Drinskoj ulici. Ovo je baka Ana koja ima jako dobar smisao za humor i jako se radujemo i dobijemo puno blagoslova od nje, a i od svih korisnika doma, jer svaka njihova životna priča može se napisati scenarij za film tipa Notebook, recimo. I ove godine sam dobio, pošto imamo jako veliku edukaciju, imamo certifikat gdje imamo i predavanje sociologije, psihologije i svega onoga što je potrebno da uđemo kao bolnici, kao klaunini. Postao sam prvi klaun doktor sa certifikatom u Slavoniji. Evo, ono što sam napisao na početku, razlika između njih dvojice, znači jedan aktivist koji je želio promijeniti zdravstveni sustav i jedan Michael Christensen koji je želio u tom zdravstvenom sustavu donijeti životnu radnost i onaj iskru radosti koju uvijek zaboravimo u tim teškim situacijama. To je to. Daćeš ga Hrvoju. Da, Mario je godinama tu i sve ove edukacije što smo imali cijelo vrijeme s nama i ne moram objašnjavati. U stvari, da dođe neki svemirci da me pita kako izgleda dobar zemljanin, evo ga, Mario. Hrvoje, da, sad moj uvod je, ti si bio čak i u početcima onih prvih godina. Da, ja sam od prvog Dorfa u stvari. Da, i onda si se izvukao u muzej i surađujemo kroz antičke filmske večeri, a sad ćete vidjeti onda kako on to dalje priprema, radi i objašnjava. Ja neću toliko sebe reklamirati koliko ću ovaj prekrasan prostor u kojem svi sjedimo. Jer ja sam samo skromni javni službenik, a ovo je sve važno. Ili važnije od mene. Kad krene. Možeš ti pričati još ako hoćeš. Čekam. Dobro. Dižem. Jel vidite, jel čujete, jel vam ok tamo iza? I gdje si našao takvu glupu sliku? Samo sam ti to htio. Zaboravio pitati. Google kad me nisi poslao. Neki su poslali. Učite se. Sam. Dobrodošli u Peča kuća. Pakao. Surovu stvarnost. Ovo je prvi Dorf i kažu da je svaki početak težak, a ovo je pogotovo s obzirom da smo imali preskonferencijom sa gospodinom Danielom Rafaelićem koji je proporcionalno antipatičan koliko mu je velik ego, a hint jako je antipatičan.
i sva sreća pa više ne surađujemo s njim. Nevjerojatno je da besplatna hrana, iako rimska, i besplatno piće, iako ilučkih podruma, ne može privući više od 6-7 ljudi na predavanje o cibalama, ali evo, to se evidentno događa. Skoro svake godine. A jako je fino za jest. Ovih 20 sekundi nevjerojatno dugo traje. Pitaj Marija. Ali inače globi su fini, probajte. Mislim da je zapelo. Ovo je definitivno zapelo. To je. Pa čekaj, ne bi trebalo. Ajde da vidimo šta će sad biti. Eto, bravo. Možda bi ovaj tip specijaliteta privukao veću publiku, koji se i ovdje dosta često jede, domaćih, ali za sad takve gozbe rezerviramo uglavnom za naše interne proslave dobrih istraživanja i dobrih sezona. Mogu s ponosom reći da su članovi Triko cirkus teatra, koliko je meni poznato, prvi profi žongleri koji su gostovali u Vinkovcima i koji su gostovali baš ovdje u Lapidariju za prvih rimskih dana. I bilo je super što je bilo isto jezivo malo ljudi na tome. Glavni sastav, odnosno sastavni dio Lapidarija su ovi prekrasni kameni spomenici, ali koji naravno nisu baš lagani, tako da za pomicanje i najmanje od njih je potrebna dosta dobra logistika i velik broj jakih muškaraca, kao što ovdje možete vidjeti. Gradski muzej Vinkovci ima, odnosno arheološki odjel, ima jednu dugu tradiciju fotografija, serije fotografija pod nazivom Cice i guzice. Ovdje, s obzirom da je ovo jako teško, možete vidjeti samo muške guzice, ali nas ne diskriminiramo, znači slikamo sve i kolekcija je upravo impresivna. A ovo je taj komad koji smo micali i to je nevjerojatno dobar osjećaj kad u Lapidari dovučete komad koji je dio obitelji drugih baza stupova koji su pronađeni prije 30 i nešto godina, a ove smo pronašli 2014. godine blizu gdje su i ostali pronađeni, tako da spojite obitelj opet zajedno. Onda smo odlučili ukinuti besplatnu i hranu i piće, međutim, broj posjetitelja nije baš dramatično porastao, tako da očito nije bila stvar u hrani, a ni piću. Tako da vidjet ćemo. Hoće li biti napretka u tome? Role-playing games i društvene igre su nekad bile svakodnevica i normalna stvar za mlade i one malo starije, međutim danas su spali u stvari na udruge koje to pokušavaju podržati na životu, pa je onda sasvim shodno da pripadaju u muzej, jer su de facto postale nešto što izumire. Zanimljivo je primijetiti da je 2015. na otvorenju Dorfa Ton imao istu majicu, ovu žutu, kao što je imao ove godine na otvorenju antičkih filmskih večeri. Tako da su te male životne konstante u stvari jako bitna i draga stvar. Muzejski predmeti mogu poslužiti kao inspiracija za odjevne predmete, nam pokazuje i ova modna kolekcija nagrađivana naše obrtničke škole i eto konačno 4 lijepe mlade djevojke, a ne gadni muškarci koji tegle stvari. Ne skrivam to. Uglavnom, ovdje obratite pažnju da više ljudi, iako su došli ovdje, ne želi slušati rezultate istraživanja 2015. godine, nego oni koji su došli i žele to slušati i u publici je samo 2 djelatnika muzeja. Premijerno, isto tako u Lapidariju, Gradskom muzeju Vinkovci i Valenci je predstavljen 2015. godine, ali ne bi sve nikako tako dobro prošlo bez ovako šarmantnog i dobrog konobara koji, eto, nažalost večeras, ne znam zašto, ali nije s nama. Odnosno 2016. godine smo imali rekordnu količinu ekipa na pub kvizu i to je ujedno i zadnji pub kviz u koji smo sudjelovali samo kao domaćini, ne kao ekipa, jer smo shvatili da je sudjelovanje zabavno, a pobjeđivanje još i zabavnije.
što nam ide jer smo dosta pobijedili 2 puta. Znači, ne dijeli se novac, ne prikazuju se gole žene i muškarci, nema pečenog vola sa svinjom, ne, ovo je gužva koju može privući samo domaći film, konkretno ovo je bio Zvizdan i to je, mislim, najveći broj publike koji smo ikad imali u ovom prostoru za antičke filmske večeri. Rekordno nizak broj posjetitelja na predavanjima koje imamo svake godine. Od Cibalama smo dosegli 2016. a od 7 posjetitelja čak 3 su djelatnici muzeja, ali na svu sreću za moj ego predavač je bio Boris, a ne ja. A te iste 2016. na pub kvizu je pobijedila uvjerljivo najmlađa ekipa i dala nam nadu u budućnost, barem za budućnost njih 4 mladih. Ali ne i općenito. Tijekom istih tih antičkih filmskih večeri 2016. godine, osim filmova, premijerno smo predstavili i stol koji smo kolegici Maji preuredili za tijekom njenog odsustva i uredili ga u njene omiljene boje, uzorke i motive. Mislim da nema tako seksi stola u široj regiji, vjerojatno. Osim za antičke filmske večeri, znači lapidari koristimo i za tulume koji se znaju oteti kontroli, kao što ovdje vidite, meksička neriješena igra ili Mexican standoff između tadašnjeg pročelnika za županiju, za kulturu Viktora i mene i moje kćeri sa pištoljima, a da tulum je jako dobro uspio, govori ova slika gdje imamo ravnatelja veterinarskog zavoda koji se upravo probudio od dremanja na dekici i Stiva koji je iz nekog razloga stavio puno čipsa u nos, uši i sve raspoložive otvore. Tako da bih završio samo, ovo je prekrasan prostor, ovo je i vaš prostor, koristite ga i vi kao što ga koristimo i mi, samo pitajte pa ćemo vam ga rado posuditi. Hvala lijepo. Dobro, sad ćemo promijeniti, baš iz tog razloga, kad smo prvi put radili sam imao sve u jednom PowerPointu, onda je sve zezalo, više zeza i ovako. Idemo na drugu skupinu. Vedrane. Vedran je bio, znači, isto od prvih dana i radio je one emisije što smo imali na Vinkovačkoj televiziji, radio je cijelo vrijeme, bio je čak jedne godine član žirija, nastupio je sa bendom u Meraji i evo, baš me zanima, vidio sam slike, jako me zanima šta ćeš pričati. Ja ću zapravo večeras predstaviti neki svoj osobni glazbeni životni put koji me doveo do benda Sleepyheads u kojem trenutno sviram i pjevam. Pa ćemo sad vidjeti šta se tu desilo. Mene nisi tražio fotku, to si sam uzeo, dobro. Znači Sleepyheads, kažu ljudi kad vidiš se i vizualno neki natpis, onda se bolje pamti, pa sam stavio da zapamtite, znači Sleepyheads. Kad me ljudi pitaju što sviramo, nikad ne znam točno reći, mislim da je najbliže melodični, gitaristički, indie rock, indie pop. Valjda. Još malo gledajte ovaj natpis i zapamtite Sleepyheads. Sad ćemo vidjeti kako je došlo do noga. Ovo su moji roditelji i moja sestra iz doba kad još nisam ja bio rođen i njima zapravo mogu zahvaliti za glazbu. Roditeljima do negdje tamo ranog puberteta, a onda je sestra koja je 6 godina starija od mene preuzela tu ulogu glazbenog odgajatelja i na tome sam im zahvalan zapravo do kraja života. I kao što možete vidjeti iz fotografije, roditelji su kad su bili mladi slušali rock and roll. Muppet Show Music album nije sigurno prva ploča koju sam poslušao u životu, ali je prva prema kojoj sam osjećao nekakav osjećaj kao pripadnosti. Odnosno, sjećam se dakle i Stonesa i bijelog dugmeta i nečega već što su starci slušali, a kad bi pustili ovu ploču, ja sam znao da je to samo za mene i da je to kao neka moja glazba, što zapravo nije beznačajan osjećaj koji se i kasnije pojavljuje u životu. Ovo je fotka iz glazbene škole, tu je zbog, nažalost, pokojnog Nenada Bande Cene, koji možete vidjeti tamo iza. On me naučio svirati gitaru i bio je zapravo profesor kako možete poželjeti, jer je sjajno poznavao klasiku, ali isto tako je volio i kao rock glazbu. I osim što me naučio klasičnom sviranju gitare, naučio me još brdo nekih ovih kao rock pjesama. Između ostalog, na ovom albumu Električkog orgazma je bila obrada pjesme Metal Guru od T-Rexa, koju sam ja tada pokušavao skinuti na gitari, ali nisam znao. Pa sam onda dao Ceni ovu ploču da mi on to kao skine, on je to naravno vrlo rado napravio.
I tako da je prva pjesma koju sam naučio svirati na gitari bila Metal Guru od T-Rexa, što je dosta čudan izbor. Znači nije bila Angie ili Krivo je more, ali dobro. Michael Jackson Bad ili ti Budge, kako su neki klinci tada zvali taj album, je bila prva ploča koju sam kupio u životu, da sam ja osobno otišao kod tete u Termama, tamo gdje je nekada bio VFM, a sad je Jazz, je bila jedna mala trgovinica sa pločama i ovo je prva ploča koju sam kupio u životu. Ja sam bio fan Michael Jacksona. Mislim da stoji ovo sad. Ne. Lokosi, nisam mogao naći nikakvu fotku iz 80-ih, ali znači ovdje sam prvi put u životu otišao na koncert. Negdje 5. 6. razred osnovne, svirao je Bajaga. Tada ga nisu zabranjivali, možda je neko viknuo vlak kad je svirao Ruski voz, ali zapravo nije bilo incidenta. I meni kao fanu Bajage u to doba je koncert naravno bio sjajan. Evo je moj prvi band koji zapravo nikad nije zaživio kao band. Zvali smo se Psychedelic Muppets, na drugoj gitari Bruno Harmoeli, isto iz Vinkovaca. Snimali smo možda 3-4 pjesme u kućnoj radinosti i imali smo možda 3-4 koncerta u Postirama na Braču, odakle je ova fotka. Negdje se na internetu čak mogu naći 2 pjesme tog nikad postojećeg benda. Ovdje na bas gitari isto Darko Radilj, isto iz Vinkovaca, isto dakle Postire Brač. Nažalost nismo se nikad maknuli od te kućne radinosti, sve je ostalo samo na audio kazetama i možda nekakav MP3 file davnih dana. Ok, to je prvi put sam dakle pjevao javno i svirao gitaru. Ovo je sad idući band Spori Loris, gdje sam samo svirao gitaru. Svi su članovi iz Zagreba, inače ovdje Neda Frank na vokalu koja će doći tu sutra. Snimali smo samo jedan demo i imali 2,5 koncerta. Šteta jer je zapravo bio dobar band, bile su dobre stvari, bilo je potencijala, ali nije zaživilo. Rakan Ruša i dat glumac na basu tamo. Gore, ovaj odvratan Photoshop je tu samo radi toga što nemamo nijednu fotku gdje smo svi skupa zajedno. Zapelo je to ne. Prizvao si to, da. Iako je do sad išlo sve okej. Ajde vidimo onda, ako si gotov sa ovom sličicom. Pa jes. Idući band na kojem sam svirao, Momci iz grada. Band Zorana Lazića, na bubnjevima je Gišo, inače tip koji je trenutno svirao u Slipheadsima. Tu smo prvi put svirali zajedno. Svirali smo nekakav čudan spoj starogradskih šlagera svojih prostora i Britpopa. I pomoću ovog benda sam prvi put išao na turneju, ušao sam u band i nakon tjedan dana smo išli u Srbiju svirati Beograd, Kikinda, Novi Sad. Onda su se Momci iz grada raspali i Spori Loris isto raspali, ostali smo samo Gišo i ja. Neko vrijeme su svirali ovako kao gitara i bubanj i to su zapravo korijeni benda Sleepyheads, jer smo tu su i nastale neke pjesme koje dan danas izvodimo. I znači to je početak benda u kojem trenutno sviram i koji se zove Sleepyheads. Evo opet da zapamtite ovaj band. Inače ovi sad krugovi iza vam šalju sublimirane poruke u glavu da su Sleepyheads najbolji hrvatski band i kad dođete doma ćete morati poslušati sve to i bit ćete fanovi do kraja života. Još ću malo ostaviti da vam to uđe u glavu. Znači misliš da će sad opet zatrokirati? Neka. Ovo je znači sad došao i Domagoj Bajtel isto iz Vinkovaca na bas i ovo su znači prvi Sleepyheads i kao trojka smo svirali nekih 3 godine. Kasnije je došao Daniel Brdar, kojeg ćete vidjeti malo kasnije. Kao trojka smo imali dosta i koncerta i prvi koncert u životu koji smo imali kao Sleepyheads je bio u Vukovaru. Bio je i Toni Šarić tamo. Koncert je zapravo bio grozan. Čekam da se prebacim na iduću fotku. Neće. De pogurajmo. Ovo je znači, slučajno imam video snimku tog cijelog nastupa i koncert je bio grozan, prostor je bio grozan, tonac je bio grozan, mi smo bili uplašeni i ja sam se šokirao kad sam poslije gledao tu snimku da 98% koncerta sam imao zatvorene oči. Znači zasrao sam se, ali ajde opet sam zahvalan što sam vidio tu snimku jer sam se kasnije trudio da to kao ne radim jer ipak koji kurac. Ovdje se vidite i Daniel Brdar tamo, ovaj gospodin sa tajnim naočalama. Ovo je inače fotka sa našeg prvog kao profesionalnog fotosessiona i ja ću samo reći da je ovo prvi i zadnji put da javno pokazujem ovu fotku jer mislim koji kurac, ono kakvi pozirimo. Baš ste ozbiljni. Jel? Brkove ima. Da, to je inače znači negdje uoči izdavanja prvog albuma, godina je 2015. čini mi se. I baš na ovoj fotki je moralo opet stati. Dobro. Ajmo dalje. Naš album Prvijenac, The Swirling Thoughts of Sleepyheads, cover je radio Stipan Tadić. Izašao znači 2015. na Bandcampu je i na YouTube, možete ga poslušati. Dobio je sjajne kritike i na kraju godine smo završili zapravo na dosta lista kao najboljih albuma te godine.
meni možda najdraži iz Nacionala, gdje su sudjelovali svi kritičari u Hrvatskoj, gdje smo bili 10. I iza nas su još bili i Vatra i TBF i još ti neki nebitni bendovi. Spirala. Isto hipnoza trenutno nad vama da ovaj album slušate na repeat. Ovo je sa promocije tog istog albuma u tvornici. Volim ovu fotku jer smo sad četvorica zapravo u muzici, onako kao izgubljeni u tom nekom feelingu koji se desi kad svirate na stage i obožavam taj feeling kada se oslobodite svega i kad to skuži publika, pa kao i na njih pređe ta neka energija i onda opet dobijete feedback od te publike koju čekam da se pojavi na idućoj fotografiji. I onda još bolje svirate, a onda se i publika još bolje zabavlja. I taj osjećaj koji imate dok svirate na stage-u je nešto što vas nakon tako neke dobre svirke još drži danima i tjednima lebdite. Jedan od glavnih razloga zašto zapravo i volim svirati i zašto sviram u bendu. Osim tog feelinga, odnosno tog nečega već što se desi na stage-u, opet čekam fotografiju. Ovo je fotka sa In Musica gdje sam ja prvi put skužio da kao mogu izgledati kao nekakva cool rock and roll zvijezda. A to je to druga stvar što se desi kad svirate, da neko, znači, poput mene koji sam privatno dosta kao miran tih povučen, se na stage pretvori ovako nekog lika koji kao skače i divlja i to je zapravo ono što bi ja i htio i dalje u budućnosti, da se tako ponašam na stage i da zapravo kao publici dajem te svoje pjesme i da ako to vole da uživaju i to je to. Hvala. Da, upoznali smo sad Mr. Hyde, dobro. Mirjana je zapravo, njen tata je od prvih dana bio vezan za tehniku i ja i njen tata se znamo već jako dugo i super sam sretan što ona nastavila u tom smjeru i probila se kao fotografkinja i evo sad će neko drugi nju slikati dok ona priča pa će ona brže bolje nastaviti. Evo, izvoli. Hvala. Pa evo ja ću nakon glazbe preći na malo drugu granu umjetnosti. Evo ovo je jedan detalj, malo da dobijem na vremenu, pošto nemam pojma kako da 20 sekundi stavim sve što imam za reći. Ali ukratko, ja studiram grafiku, trenutno sam apsolventica i to ne digitalnu grafiku, nego tradicionalnu grafiku. Vjerojatno ste svi radili Linores, pa znate koju grafiku. Pa ću vam malo pričati o svom diplomskom i procesu. Dakle, sad brzinski. Ovo je cink ploča na koju ja stavljam zaštitni lak. Zašto ja to radim? Da ju zaštitim kako bi poslije kad je stavim u modru galicu, ona ne bi nagrizla cijela. A poslije ćete vidjeti na sljedećoj fotografiji, ja tu istu ploču, takvu dok je još gore taj lak frižak, naslanjam na onaj detalj sa prve fotografije. Zašto taj detalj? Zato što uglavnom detalji u životu, svijetu općenito prolaze nezapaženima. Mene to užasno živcira jer ih ja sve primjećujem i onda nekako nastojim ih očuvati pošto će oni vjerojatno propasti sa vremenom. I zato ja taj otisak nastojim nekako očuvati u mediju kojem je dan. S obzirom da pritisak mora biti jak, neka to izgleda i ovako. Da ja skačem po toj ploči da bi taj lak pokupio otisak sa površine poda i da bi što bolje uzela zapis koji ću kasnije jetkat u modroj galici. Onda ću vam objasniti šta to znači, pošto nam vjerojatno sad apsolutno ništa nije jasno. Evo ovako to izgleda kad se ploča digne i kada se osuši taj lak. Znači sada je dio ploče više nije zaštićen i tu gdje vidite ovo bijelo, tu će modra galica nagrizati tu istu cink ploču. Ja sam u biti pokupila zapis iz prirode, iz prostora na mediju koji je poprilično tvrd i nezahvalan, ali zbog jako osjetljivog laka sam uspjela dobiti ono što sam planirala. Ovo je jedna od ploča mog diplomskog rada na kojem nekako se uspjeva vidjeti taj trag koji je uzet iz prirode. Ovo je rađeno na području mog faksa. Ovo zeleno vam je modra galica u kojoj ta ista ploča uranja se i stoji neko određeno vrijeme, da vas ne zamaram sa baš tolikim detaljima. I modra galica nagriza ona mjesta gdje je lak nestao, gdje je površina tla skinila taj lak. I da, ovo sam radila na obali Drave, vjerojatno nisam normalna pa sam eto išla tamo raditi. I ovako izgleda kad se sve to očisti, kad se lak skine, ostane čista ploča sa udubljenjima gdje je modra galica nagrizla. Znači ovo su vam ostaci neke zemlje, pijeska, trave, cvijeća, bilo čega ostalog.
I nakon toga na te ploče se nanosi grafička boja i briše. Grafička boja ulazi samo u dijelove koji su nagriženi, koji su duboki i kada ona se stavi i na nju se naslone papiri i prođe kroz ovu veliku stvar koja je grafička preša, između tih valjaka dobijete ove otiske dolje. Znači jako, jako kompliciran proces. I to na kraju izgleda ovako na papiru. Dobijete zapis iz prirode koji je dosta apstraktan, za kojeg ja znam gdje sam ga uzela točno, ali vi apsolutno ne možete dobiti dojam gdje je on nastao. Ali sam zabilježila područje, mjesto i vrijeme koje se vjerojatno već sutra promijenilo, pošto sam većinu radila na obali Drave, koja je svaki dan mijenjala svoju visinu, drugi, treći dan, tako da nikad nije bilo isto. Sljedeći proces rada je sličan ovome, ali sam radila malo na drugačiji način. Svima vam je poznato, vjerojatno ste svi kao klinci uzimali novčić, stavljali ga ispod lista papira i prelazili olovkom. To vam se zove frotaž. Ne znam jeste znali, sad znate. Ja sam to isto radila, samo što sam umjesto novčića stavljala tkaninu na površinu kamenja, tla, trave, drveća, bilo čega i nanosila istu tu grafičku boju na kamenje. Jedan izrazito prljav proces, a tu boju skinica ruku je užasno i tjedan dana nakon toga hodam kao da sam radila ne znam gdje i sramota me ući u trgovinu. I utrljavanjem rukama kamenjem ja opet dobivam skoro identičan trag sa površine kao što sam dobivala prilikom prethodnog procesa. Samo u drugačijem mediju, ali senzibilitet ostaje poprilično isti. Ovo je vjerojatno jedna od najboljih iskustava i mjesto gdje najviše volim raditi, to je na moru i ovo je prošle godine bilo. Mislim da sam najviše uživala u radeći ove radove. Voda me zapljeskivala i ovo kamenje je bilo užasno, užasno oštro. Ovo je opet na obali Drave gdje sam također, kao što vidite, ove grančice sa strane, možete ih isto tako vidjeti po cijeloj ovoj tkanini. Prelazeći rukama zaprljanim boje preko tkanine, one su kupile taj cijeli reljef ko što novčić ostaje na površini papira kada prelazite olovkom. Drugi dio procesa je bio taj da sam čistu tkaninu trljala o površinu trave, blata, vode, kamenja, bilo čega, da bi ona pokupila pigmente i boju. Nastojala sam da u potpunosti sve što se događa, događa se sa prirodom i da ja utječem, ali ne utječem toliko. Znači da nađem neku simbiozu između ta dva procesa. Ovo su malo fotografije izbliza da vam bude koliko toliko jasnije kako to izgleda. Ovo je isto rađeno na obali Drave. Ne mogu vjerovati, sam ostala bez riječi, a još fotka traje. Evo, ovo je opet sa mora, jedna tkanina koja je rađena isto na tom kamenju uz more. Isto jedna od dražih uspomena. Način na koji će ta tkanina na kraju ispast ovisi većinom o meni, a većinom i o tome kakav sam kamen uspjela naći ako ga nađem. I ovo na kraju izgleda tako. Ovo je jedan od radova koji je bio izložen u galeriji u Osijeku. Znači desna strana je u potpunosti zamrljana blatom i prašinom, to se sad toliko na fotografiji ne vidi, a lijevo je isključivo samo frotaž. I spajala sam ih kao kombinacije te dvije različite tehnike. Ovo je jedna meni od najdražih izložbi, to je bilo u kazamatu u Osijeku. Vidite tkanine sa lijeve i desne strane i naprijed je 18 grafika koje su rađene prethodnom tehnikom, ali su tiskane u različitim bojama. Nastala sam nekako koristiti boje koje sam viđala, pronalazila dok sam se šetala uz Dravu. Eto, to je to. Dobro. Idemo, doktore Šošiću, imali komentar, znači, zemlje sa ovakvom omladinom morali se bojati za budućnost Irske ili Islanda? Ne, dozvolite ponovo, ne. Dakle, dobro večer poštovani gledalci. Pogrešna emisija. Jako zanimljivo. Mirjanin rad pratim već neko vrijeme, ali ovakvu izravnu grafiku rijetko kada vidim.
općenitije da pojasnim, grafika je uvijek umjetnička tehnika umjetničkog umnožavanja, jako je stara kao tehnika, međutim ona isto mora napredovati u 21. stoljeću i jako je bitna ova dokumentacija. Znači radi se o jednoj jako intimnoj i osobnoj priči o kojoj mi zapravo ništa ne znamo dok nam sama autorica ne da nekoliko hintova, nekoliko pojašnjenja. To su zapravo neki osobni dnevnički zapisi i to je ono čim se umjetnost danas isto vrlo intenzivno bavi. Tako da nema sumnje da će Mirjana nastaviti, vjerujem, jako dobro i dalje ovim tempom i zapravo bilježiti svoju stvarnost u jednoj vrlo tradicionalnoj tehnici. Evo, bravo za Mirjanu još jedan puta. Hvala. Molim i drugi put. Evo, dakle, Roberta je isto bila od prvih dana s nama i kao na radiju, kao podrška, kao jedne godine je bila i novinarka, mentorica na radionici i sad me zanima kako će njoj biti večeras. Evo, dobro večer svima. Ona ima taj glas. Da, lijep pozdrav iz Nuštra. Dakle, s obzirom da ja dugo ne pamtim stvari, reći ću da sam prije 2 dana došla iz Makedonije i ovo će biti jedan mali putopis. Ovo pred nama je Biljana Platno Beleše. Nakon 15 sati putovanja u autobusu sa bakama koje su mi pokušavale objasniti šta je to Sobatana Kurčeva rabota i Sobatana Kukulelata, ovo mi se činilo kao logičan početak ovoga. Makedonija je prekrasna zemlja. Ukoliko u nju odete, zaljubit ćete se ne samo u krajolike, ne samo u ljude, nego u njihove običaje i njihovu kulturu. Uistinu su gostoprimljivi i s obzirom na svoje 100 kila normalno da je treća slika hrana. Dakle, vidimo njihove specijalitete. Bili smo u njihovom restoranu koji se zove normalno Biljanini izvori i to je bilo naše prvo veče u kojem smo evo iskusili stvarno super klopu, dobro raspoloženje, dobru glazbu i ovdje vidimo normalno ohridske bisere s kojima smo se isto također upoznali u jednom lijepom hodanju po tom gradu koji je obasan suncem i svjetlošću. Makedonija je prekrasna. To je ono što ću još jedanput ponoviti. Ljudi su odlični. Ovo je jedna od crkvi na Ohridskom jezeru. Imali smo jednu super rutu na brdo, drugi dan. Izdržali smo, Senka, ali tako? Senka je isto bila s nama. A cijela zapravo ova priča temelji se na jednom novom pojmu u mom životu, a to su pundravci. Jel netko od vas zna šta su pundravci? Ne, dobro. Ovo su ohridski, znači ovo je izvor Ohridskog jezera. Temperatura vode je nekih 10 do 12 stupnjeva. Voda izvire iz zemlje. Jedno prekrasno mjesto kojeg smo obišli čamcem. Vidjet ćete, bilježila sam još fotografija, znači ovo je slika biljki u vodi. Voda je kristalno čista, jako lijepo. Na ovom mjestu nalaze se brojni restorani na vodi. Ukoliko budete u prilici, evo, ja se nadam da će Veleposlanstvo Makedonije uzeti u obzir ovu moju prezentaciju i imat ćete vidjeti šta. Dakle, ovo su makedonski pundravci. Zašto pundravci, zašto makedonski, objasnit ću na kraju. Uglavnom s nama je Senka, naš šef Nino, naša Ivana. Imali smo lijepu vožnju brodom po Ohridskom jezeru koja je trajala neki sat i po vremena. Nosevi su nam izgorili, ali preživjeli smo jer je bilo uistinu zanimljivo i zgodno. Ova je Seka koja je izdržala sve moje torture jer se me ganjala po Ohridu da hoda sa mnom, traži prstenje, naušnice i sve ono što prosječne žene zanima kada odu u neki drugi grad. Također ovo je slikano ispred crkve Svetog Nauma. Ohrid je zapravo po meni makedonska Novalja i to je ono što me iznenadilo, veliki broj turista. Ovo je slikano također sa vrha Svetog Nauma. Vidite da zapravo kada bi pogledali ovu sliku mislili bi da se na nekom moru. U pitanju je jezero, Ohridsko jezero koje je stvarno krasno. I jako puno ljudi, jako puno turista. Mi smo se evo uklopili. A ovo je razlog zbog čega je većina naše grupe koja je putovala u Makedoniju pokupovala ove silne šerpe. Jelo se zove selsko meso. Unutra su gljive, 4-5 vrsta mesa. I hvala Bogu pa nas carina na granici nije nigdje zaustavila, ali bi pomislili šta će im tolike šerpe. Ekipa koja je bila unutar tih makedonskih pundravaca
Jednu od večeri je provela također ponovo u restoranu Biljanini izvori. Imali smo super domaćina, gospodina Vlatka, koji je napravio gotovo sve. Znači, kud njihov je plesao ispred nama, naučili smo njihove plesove, kao što se vidi iz priloženog. Bilo nam jako lijepo. Dakle, Makedoniju u svakom slučaju vrijedi posjetiti. Malo sam bez teksta, ko bi rekao. Što se tiče Pundravaca, Pundravci su crvi u guzici. Ovo je još jedna od šerpi na kojoj piše naravno Ohrid. Mislim da je jedna naša članica već isprobala jela u njoj, ako se ne varam, a mi ostali ćemo isprobati. Dakle, selsko meso na nuštarski način. Ono što sam zaboravila reći je da smo putovali u okviru festivala koji se zove Ohridsko oro. I ovo su moje kolegice iz Đakovačkog kuda Sklad. Gospođa u naočalama napravila je u 5 dana 2600 slika i ovo je samo jedna od njih. Dobra ekipa, stvarno dobro i lijepo druženje, naravno svuda prisutna hrvatska zastava. A ovo je naš šef Nino koji je mene uvjerio da ću ipak biti prava šokica sa svih 4 do 5 podsuknji unatoč svoje kilaži, tako da sam definitivno u ovoj grupi bila najveća šokica od svih. Zahvaljujući našem šefu kojeg danas nema ovdje, trebali smo ga zvati. Ovo je također. E sad, tipični primjer ohridske gradnje, sve kuće su bojane u bijelo. Razlog je, Ohrid je grad sunca i ukoliko ćete se slikati s nekim od domaćina, oni će vam se uvijek okrenuti prema suncu. To je valjda neko nepisano pravilo, jedna vrlo zanimljiva stvar. Za njih, unatoč tome što žmirite na suncu, slike su uvijek fenomenalne. Ovo je još jedna od slika sa izvora Ohridskog jezera. Evo vidite restorane o kojima sam pričala, koji su prekrasni. Voda je prekrasna, tu je ujedno i kupalište. Jako puno ljudi, još jedanput ponavljam, bilo nam je jako lijepo. Ovo je pogled sa tvrđave, iznad Ohrida. Ono što, evo, moram reći je da smo već danas uputili jedan dopis konzulatima Makedonije, jer su nam rekli da zapravo folklorna društva makedonska moraju imati jaku političku vezu kako bi došli u Hrvatsku. Zbog čega je to tako ne znamo, ali iskreno, evo, seljačka sloga iz Nuštra, KUD, trudit će se da makedonsku kulturu predstavi u što skorijem vremenu u ovim ovdje našim podnebljima. I još jedanput, evo, lijep pozdrav iz Makedonije od svih nas koji smo tamo bili. Hvala. Dobro, sad opet mijenjamo traku. I idemo u finale. Treći dio reprezentacije. Prvo će biti Senka. Dobro. Koja inače na svakom dorfu, na svim fotografijama u publici pleše. I nešto se uvijek raduje i ja sam ju tako i upoznao, nisam te nikad ni znao prije tog vremena i strašno mi je drago da ću sad čuti. Dobro, meni je isto drago, ja sam došla u papučama kojima odam kod kuće, tako da uopće nemam tremu. Dobro. I samo da kažem, znači, Toni je rekao da trebamo predstaviti sebe, a onako ja se volim šišati i flizirati, pa ću ja predstaviti svoje flizure kroz različita vremena mog životeta i situacija. Ne, Toni je rekao da birate sami kako ćete se predstaviti. Dobro, nema me zbunjivati. Da, Toni je sasvim svejedno šta ste vi odlučili. Već je zaštekala. Mogu ja početi? Tako počinje svaka ta, baš zbog tih priča, uvoda i razbijanja treme ili povećavanja treme. Dobro, evo. Ali da krenem već u prvoj slici, pošto imam puno za pričati. Neću. Prva slika. Da zaplešem, a kako si već rekao da plešem. Da, izgorio mi nos u Ohridu, kako je rekla Roberta. Tako da mi je drago što je mrak. Evo ga, znači 86. godina, neki proljetni radovi su u Bašći, ali ja sam tako baš šik pa se naslikavam i flizura je taka baš iz tih godina i klempavo mi je lijevo uho, što je očuvano i do danas. I vidite da sam sva tako baš fancy bila već onda.
I meni je to onak najdraža fotka od svih koji će biti ovdje. Već sam gotova. Šta se ja vježbala, kod kuće toliko? Da, i slike su numerirane pa ćete znati kad će biti kraj. 87. Ovo je neka zabava u Nuštru. Ja sad uopće ne znam jesu oni mene zaboravili ošišati ili je to bilo neko puštanje kose, ali evo, to je najduža kosa koju sam imala. Evo, hvala mama i tata što ste me ošišali napokon. Mislim, frizer poslije mene ima ovo izlaganje, tako da će se vjerojatno sažaliti pa će mi dati poklon bon za šišanje. 88. Eto, mene kraj Titograda i dalje sam tako vrlo šik. Uho je i dalje klempavo i nisam uopće ja sama nakrivljena, nego smo svi tako ispali, kolegica Božićka to može posvjedočiti. Da, kod Bricini sam se šišala, to je radiona jedna u Nuštru Flizerska koja već 3 generacije uspješno radi. Eto, mene su izgubili kao mušteriju, stvarno ne znam zašto. Evo, skoro sam bila Karate Kid, znači ništa nisam položila, ali evo, iskaznicu imam. Znači, ja sam član. Flizura je onako neka Talijanka najero. To je bilo, da, to je 93. Znači, to je bilo onda baš moderno. Eto, drago mi je što se smijete, jer i meni je smiješno. Jedan fail od frizure, znači 94. 3 tjedna u Nizozemskoj sa školom. Pitali su nas, jel znamo šta je čokolada, između ostalog, prije što su nam dali. I uzalud je moj brat pokušavao reći da je to onako grozna frizura, a lajca ti djetetu od 12 godina reci da ne može izgledati kod Nikola Tesla. Baš. Ali dobro, sve sam to ja. 2000. Valkov, Silvio okrećio Valkov na trip. I ovako frizura je gospođasta i isto je ovako fail baš, ali i ta cigara, to onako uopće nemam pojma šta je, nisam stvarno nikad pušila cigare, ali stvarno to je sve od tog zida, tako mi se pobrkalo. Da, ovo je moja prijateljica Jelena koja je u Njemačku otišla još davno prije što su se svi počeli odlačiti. 2003. Znači početak mog radnog staža u bolnici Vinkovci, lijevo od mene je moj brat koji je također tu prisutan, ne znajući da će biti ovdje. Crvena boja, znači nisu svi baš sa odobravanjem gledali na crvenu boju i na tu repinu, ali evo nekako nisam se baš dala zbuniti do dana današnjeg. I još radim. I nadam se da ću dočekat penziju tamo. 2005. To je onako doba dobrih tuluma, nekakvih koktela, kućne radinosti, a ovo je kao moj pokušaj neki prelazak na neku blond. I to sjećam se da je bilo doba Uskrsa, pa mi je onako čisto kao bilo ok, kao joj kakva ti je to boja, pa joj farbali smo jaja, pa ono tako da kao prošlo je po to nešto, te neke ti nijanse, ne znam, narančaste, crvene, nešto. Uglavnom, evo ovako 2007. Znači u procesu zračenja sam bila, zbog kemoterapije mi je opala kosa, ali evo sad je već počela rast, tako da sam baš bila ponosna na te svoje dlake. Mislim, uopće nije loša frizura kad pogledate malo bolje. Da, i odala sam po svatovima dosta. 2009. Ne, 2008. Da, 2008. To još uvijek imam kao finu tu neku boju kose, bez sjedih, nemam bore. Tomo Čorak i ja smo se sreli nešto usput i on tako nešto već onda petlja s tim fotoaparatima, naslikavao i tako da to mi je baš simpatična slika. Ne zato što sam mlada i lepa, nego tako baš mi je dobro. Udala se te godine pa još ta frizura kao puščana. Poslije svatova. Rur 2009. I još uvijek kao čuvam kosu, pazim ju sa kanom, ju bojam i tako. Taj nož u stvari je kao frizura bila. I neko me ga uspio toku večer i noći ukrast sa glave, ja i danas ne znam kako. I jako mi je žao. Eto, neprežaljen je do dana današnjeg. To znam da nisi ti, ali liči na tebe. Amsterdam 2010. Fruštuk ispred Lidla. I onako kao, kak je to fruštuk ako ne uključuje goluba kraj sebe. I to tako sam se namjerno baš tada ošišala da se uklopim jer sam tako ko spadalo odala po tom Amsterdamu i baš mi je dobro bilo. Da. Evo, po povratku iz Amsterdama sam onda, budući da sam imala tako kratku kosu, prvi put se oblajhala. Ali izgorila mi je toliko glava da je Koka je rekao da neće više nikad nikog blajhati. Ali sam onda patentirala 2 brufena od 400 sat vremena prije termina i samo se kosa, odnosno
glava treba naviknuti da izgori svaka 3 mjeseca. Evo sad imam samo malo manje onak slabe rane, ne ništa, stvarno zanemarivo. Proljeće 2011. I dalje neću ništa reći. Sad, drama još 14 sekundi. Dobro, evo proljeće, ne znam, evo kao... Trenutak inspiracije, majstor Brice i mene. Svečano otvorenje svečanih vinkovačkih jeseni i zato imam to svečano oglavlje, znači Zlataru i te brkove svečane, nisu mi dali da nastupim s tim. Inače u KUD-u sam 25 godina. I da, u stvari na početku sam trebala reći da ću ja biti sebična i egoistična i pričat ću o sebi. Eto. Izvinite mi se. Ovako, ja sam to sve tako stručno, znate, odradila, stavila brojeve, zaokružila se. Znači, frizura na šiške, koja je onako baš dobra i sva je tako svečana neka, ali nisam ju mogla održavati zato što bi zato trebala imati češalj ili četku koje ponosno ne posjedujem od 92. A inače, ovo je milenijska fotografija kao glavnih sestara bolnice Vinkovačke za 180. obljetnicu bolnice. Pa kad to neko bude vidi za 180 godina... Dorf 2013, neke šiške, neki rep, taj rep sam onako dosta dugo godina nosila i to je jedna službena fotka, znači da kao, eto, baš sam im super bila. Nisam mogla da ne stavim tu fotku. Vijeko Berton. Da. Jake Bert. 2016. To smo kao nešto probali promijeniti i baš onako smo se trudili, Flizer i ja, i to tako i koštalo. Ali nije bilo tako trajno. Ja sam očekivala da će to biti do Uskrsa barem, ali to je izdržalo prosinac, Marinfest, doček Nove godine i eventualno 3 kralja. I onda sam prešla na Ehoton. Ali to dobro stvarno bude sa Ehotonom. Pitajte bake. Ovo je, da, to je priprema za prvi Rockabilly festival u Vinkovcima, prošle godine sa Viklerom. I ja se nadam da će oni isto doživjeti 12. Rockabilly festival, pa ću mi ja pokazati ovu svoju fotku. Ponosno. Ovo je zima 2018. Oženilo me je, eto baš zimus. I frizura je prikladna za prigodu. Tu onako malo bacam na Mirka iz Maratonaca. Eto, hvala. Ovdje piše 20 sad. Super, hvala. Da sad nastavljamo u tom tonu, eho tonu. Imaš pivo tamo. Ovo će mi stvarno biti velika pomoć sada, da evo već u startu razlučimo razliku između frizera i barbera. A osim što je bilo riječi i brico i barber i frizer, znači miješat ću ja te pojmove. Barber, brico jedno te isto. Barbershop, brijačnica jedno te isto. Međutim, sad je kao moderno biti barber, pa sam i ja barber. Tako da ta priča o barberima je vječna. Znači ona postoji od kad i mi postojimo i u ničem se ne razlikuje od onda do danas. Međutim, u jednom trenutku je sad evo popularno biti barber, pa sam iz tog razloga i ja pristao kod Tonija tu doći sada nešto pričati o svemu tome. Tako da i sama brijačnica kao barbershop nije toliko vječna kao mi, ali evo, to je mjesto uvijek bilo rezervirano za muškarce. Sad u zadnje vrijeme nešto žene se jako trude ući u nju, pa ćemo malo i o tome kasnije, tako da do nedavno čak smo u tim barbershopovima nabavljali i lake žene i lake cigare i svašta. Isto tako barberi i tetovaže su jako povezani s tim što se, ovo je jedno od grupnih tetoviranja barbera koje smo organizirali u Zagrebu na način da prije kako su morfolovci otkrivali kontinente i putovali svijetom, tako su ti barberi izlazili prvi van i od domaćina učili kako se to radi, Indijanac i slični. Ovo je barber pool, znači jedan od simbola barbershopova. Ima puno priča kako je nastao, međutim najuvjerljivija je ta pod tim štapovima koji su ispred barbershopova stojali i sušili se krvavi zavoji, jer smo puštali krv između ostalog prije toga. Znači ovo je jedan od primjera koji je tek u zadnje vrijeme moguće vidjeti.
Znači vječna ta težnja da muškarci imaju nekako svoje mjesto je oduvijek bio barbershop. Međutim, u zadnje vrijeme jednostavno ne možemo se braniti od žena, tako da i one lagano napadaju. A ovo bi bio recimo jedan od početaka kako je to sve skupa krenulo s tom doba emancipacije, znači kad su žene počele skraćivati suknjice, nama hlače lagano počele padati, tako da samim time se i ta razlika nekako počela micati. Jedan od prvih ljudi koji je tu pomakao, odnosno približio tu granicu uniseksa je Vidal Sassoon. Znači, on je promijenio smjer frizerstva. Frizerstvo prije toga nije postojalo. Barbering je oduvijek postojao. On je ženama napravio prvi razdjeljak, on im je skratio kosu i sve ovo skupa što ste vidjeli sada prije. Dok smo mi muškarci imali ovakvih problema poslije njega. Znači, pretvorili smo se u ovo. I tu je barbering lagano pao u zaborav neko određeno vrijeme, ajmo reći zadnjih 20-30 godina, jer ovo stvarno, ja ne znam šta tu ima za raditi na ovakima. A potrajalo je do nedavno, ajmo reći. Krajnji vrh svega toga je Andrej Pejić. Znači on je manekenka, ovo je on. Ono, ne znam kako se, ne bi sad vrijeđao, ali u konačnici zbog čega je taj barbering u zadnje vrijeme eksplodirao kao nešto trendi, drugo je zapravo bio kraj sa tim Andrejom. Sad tu nekakva priča malo o meni koja bi počela sa mojim djedom koji je prvi 54. godine, znači kad je dobio ovo odobrenje za rad, otvorio svoj prvi barbershop, odnosno brijačnicu u Njemcima i do dan danas mi evo neprekinuto radimo zajedno sa mojim ocem koji još uvijek radi, a počeo je negdje tamo 50 i ne znam, nije 9. ali negdje 62. 3. je morao već početi raditi, evo do danas nije prekinio. Tako svo vrijeme su radili, otac je već pred mirovinom i nikada to nije zanimanje bilo toliko popularno kao sada. Ovdje su moji počeci nekakvi 90. godina u ekipi koja je bila nekakav mlađi postav u salonu koji je tada brojao 12 ljudi i reklo bi se onda je još bilo jako i zanimljivo i u gradu i bilo je ljudi, bilo je svega. Do trenutka dok se nisu dogodile bine sa ovim. Znači trenutak kada je jednostavno sve to skupa puklo i kad sam i ja došao u situaciju da jednostavno sam se našao samo jedan dan na ovakvoj bini u Zagrebu prvi puta i sam nisam bio svjestan šta je to sve skupa. I tu je to sve skupa krenulo zapravo. Jedan od prvih festivala na kojem sam nastupao je bio i Špancir Fest, koji je takav silan poguranac bio. Jednostavno nismo mogli vjerovati da je svako večer ovako 500-600 ljudi okolo nas bilo i gledalo šta radimo. To mi je totalno neshvatljivo šta tu sad ima zanimljivo, neko ko se šiša raditi. Čovjek sa kojim sam se slikao je krivac za sve to skupa. On je Rotterdamac, Bertus, koji jednostavno više u svom gradu nije mogao gledati sve ono slično kao što je Andrej Pejić i otvorio je old school brijačnicu kakva je nekada bila, da bi nakon toga fotograf kojim se svidjela kompletna ta scena u Americi napravio boom s tom njegovom brijačnicom, dok su svi mislili da je to scena za nekakav fotoshooting. Kad se vratio, on im je otvorio Facebook profil, Instagram profil i onda je to sve skupa eksplodiralo mimo nekakve modne scene koja to sve skupa diktira. Poslije svega toga, znači, nastavljam dalje sa tim svojim radom za koji nisam uopće smatrao da sam sposoban i penjem se ne samo na bine kao nekakav prezentator, već kao edukator. To je sada već u kontinuitetu nekoliko godina gdje sam na svim važnijim festivalima u Hrvatskoj i u konačnici posljedica svega je toga i ta moja akademija koja sada funkcionira u više država, ambasador sam trenutno za više brendova, ali ne bi sad o tome, jer to već nimalo zanimljivo. Tako da, ono što je zanimljivo vezano za akademiju je zapravo da su Vinkovci postali egzotika na razini Hrvatske, Slovenije i ne znam okoliša, jer svi dolaze vidjeti šta se to događa u Vinkovcima, da postoji nekakav Brico koji je uspio, ne znam, doći u Zagreb, doći u Varaždin, doći bilo gdje dalje. Pa su me nedavno upozorili iz Zagreba, to je ovo zadnje što sam vidio, da u Zagrebu
dečki koji su tamo odselili pričaju kad idu na šišanje da ne idu na šišanje, idu kod Španića, da se sinonim šišanja već pretvorio, idemo kod Španića. Da bi nekako završili sa glazbom, stavio sam znači i Brijačnicu koja eto kao i sama riječ postala popularna, nekakav koncert koji se održava u Zagrebu, stvarno dobar koncert, odnosno festival. Toni, od mene to sve. Bravo, hvala. I dođite gledati u subotu film o barbershopu u Dublinu. A za kraj, da, ko si? Rebić? Šta si? Koji si? Dobro već. Rakitić, nisi Modrić. Šta si? Sviki bit, Josip Đijan iz Male Bosne. Smijem me ovdje sjest, smijem. Kao prvo, evo stojaću Toni je car kao prvo, kao drugo, gro Dorfa smo se družili, nastupali, zezali, stvarno, ovo je jedinstveno. Ajmo jedan pljesak, stvarno za Tonija. Toni, nemoj. Da. Di si, Toni? Evo, stišćem ti, kreće ti. Thank you people, to je to, hvala. Evo ga, Sikira, mas na kraju, kak bi se reklo, isto neka uš me napala. Di ćeš, brate, ono. Da, ja se isto ovako jako puno volim, pa imam slike, ajmo reći od... Uš mi ušla u usta, pardon. Znači, od mog rođenja neka prva fotografija ikad uslikana. Vidite mene, vidite tu glavu. To je Siki Pičuga sa tim nekim napučenim usnicama, ajmo reći, vidite mog oca Luka Držan. Kako je modno osvješten, 91. fura Adidas i škembicu kao ja danas dan. 91. Ok, ovo je već negdje 93. slikana u mojoj sobi, vidite kako moja soba, pazi, ja TV iza Zipa TV-a, super. Vidite kragnicu, fino džemperić, ovo je Gucci spika i kako sam već tad pratio ove neke modne detalje, pogledajte čarapice, oko ovi treperi današnji, kad obuku te čarape i papuče, pojedu na plažu. Oho! Ljubav za oružjem, jeste. Evo, to je Siki Beat, ne znam, tako isto, poslijeratno neko vrijeme, vidite iza opus maminih fihusa i ne znam što li je više, jel? Tu se tako da neka ljubav prema ratu budi, di sam psovo Tuđmana kad ovi dobiju plaću, a ja ne. Inače, prva crta Vladimira Gortana 150, vidite tu glavu divni kalašnjikov i oca normalno koji me trpi dan danas. Ok. To je negdje upereno tamo između Mirkovaca i Cerića, ako se ne varamo, vidiš kako pucam, kao aj dobro, kao ok, svaka čast glavonja, puca i zabavi se. Ali sljedeća fotografija umjesto puške, tu je violinica, da, MC, DJ, producent i ne znam što više, svira violinu u glazbenoj školi, dolje, evo vidite, 23.3.2000, divno obučen, baš moram se pohvaliti, fin stav, držim gudelo kako treba, no, da, ajde nastavimo priču po pitanju glazbe, tu se budi neka druga stvar, naša stvar se budi, inače Radio VFM. Dobili smo neku emisiju gdje smo moj kolega Filip Meštrović i moj kolega Mislav Medić imali Eter 91,6 gdje smo, ajmo reći, vrtili tu alternativicu i hip hop, naravno slušano je bilo koliko toliko, ja se nadam. No, da nastavimo dalje, zlo mjesto, dobre vibre, Valkov, gdje smo žarili i palili, prva, ajmo reći, naša neka rezidencija, hrpa MC-a, hrpa elektronike, hrpa svega što smo radili, uvijek smo punili klub, bilo je dobro, bilo prometa, bilo zezanja, bilo žena, bilo svega. No, idemo dalje, što kaže dalje, ajoj. Evo, kolega je, moj El Patron i ja smo nastupili u Vanili gdje se nastavila ta rezidencija i traka se zove Papučar na koju ja baš nisam nešto ekstra danas ponosan. Rekao sam svima dignite papuče, to jest patike u zrak, koje papučari, evo vidite šta se desilo, čestitam papučarima. No, dobro, Vanila, naš meni jako drag nastup ove Prti BG kolege iz Beograda gdje su bili definitivno jedan od najjačih nastupa na tom drugom dijelu punjenja ljudi, ajmo reći to je bilo preko 400 ljudi, ko srdelice male smo se stisli. Da, ovako je to izgledalo poslije, kad su momci trebali ići kući, već je tu gospodin
Mikri zaspo, Eufrat je, a dobro, takav kakav je. Zanimljivo je to što ga je žena zvala jedno 4-5 puta, pa su krenuli kući u 7 ujutro, mene stara zove, ja se ustajem u boksericama, i kaže kao Josipe, idu kavu nisu popili. Super. Ovo je moj kolega Dane, rest in peace za Daneta, inače ovo je jedna predposljednjih fotki, vidite što piše fresh and dope. Imali smo šemu gdje on dođe u Valkov, i ja mu kažem, on meni kaže kao Siki, ajme riješi da ga obrijem i obrijem mu glavu na nulu. Znači, Dane, fališ. Evo, kada po pitanju Daneta, ovo je bila zanimljiva večer gdje smo se skupili, gdje sam uspio ja neku glazbu napraviti, neko zezanje. Tvrtko je svirao gitaru, a Dane je imao svoje neke uzrečice na engleskom. To je baš ovako bilo vrlo zanimljivo čuti, vidjeti na YouTube-u, mada sam maknio zbog nekih svojih razloga, ali vidite, ekipa se uvijek skupila. Da. Svi znamo osebujnu priču po pitanju Daneta i Tvrtka, baš se ovako nisu nekad ekstra volili. Ovo je slikano 14.2. Valentinovo, vidite ovih 10 kuna, tu je Dane platio Tvrtku pivo i taj dan su se volili ovako žestoko, po zagrljaju se vidi definitivno i Tvrtko je sretan, lijepa kosa. Evo, fizikalija, ovo je na Pikom stanu, što mene čeka sutra, očigledno. Naša stvar, Open Air, 4. godina za redom, ovo je moj kolega Filip Meštorić, vidite po lijepom osmijeku. Znači, radi se o tome da smo morali prokopati kabel, znači, skroz ovdje na stanu, ajmo reći, kao što vidite ovdje na stage gdje je bio, morali smo prokopati za struju po pitanju Open Aira. Ako nekog zanima, u subotu održavamo elektronski party koji je, evo već, ajmo reći, postao neka tradicija, već 4. godina za redom elektronike, ajmo reći, alternativne neke glazbe. Po pitanju glazbe, ovo je moj kolega Ivan Krpan i ja, gdje se ovako vatam za glavu, nije mi dobro, vjerojatno neki break ili neka dobra traka ili ne znam šta, ljubav prema glazbi, definitivno, konstantno cijeli moj život, baš me onako upotpunilo, izrazilo kao osobu i istisalo na pravi neki osebujan način i lijepe bicepse imam. Ovo mi je najdraže. Inače, moj zadnji album Kvalitet, ovo je unutarnja fotka, knjižice slikala je Luana Muškić, fascinantno, Futsal Klub Orion, imali smo nastup tu i gore je bio DJ, ja sam se ovako spuštao dolje, igrom slučaja, Dejan Nečak je prosuo sok i normalno sam pao. Ovo je moj Ker Print. Ajmo jedan pljesak za Print. Ja sam ga htio nazvat Skank, kaže meni stara nećeš, znam šta je to. I da, stara je dala ime, rekla je da je ne znam, kao da čeka sve kao princ, ja rekao, brate, princ se zvati, ali baš se slatkiš, baš je cutera. No dobro, još jedan slatkiš, vidite me ovdje u eteru Radio Vinkovaca, ko zna, ne zna, ko ne zna, 2 sada zna, 90,02, upratite me u poslijepodnevnom nekom terminu ili utorkom prije podne, jedva se ustanem, hvala dragom Bogu. Još moram naglasiti da je emisija Naša stvar aktualna na Radio Vinkovcima od 22 do 24 četvrtkom. A ovo što vidite, ne bi vjerovali, drage dame i gospode, ovo je jedan mali Siki bit ili Sitki bitkinja od mene i moje djevojke Ane. I da, Siki će postati tata. Yes it is. Hvala puno. Jesam ga izvrglo, Toni, a? Pa je, sve sam bio dobar. Sve je išlo fino. Da. Super, čestitamo, da. Hvala puno. Ovo je Ana. Još su upoznani. Ana, pazi se. Ne ujedam, brate. Hvala ljudi. Da. Ok, i time smo završili 9 naših kroz prezentaciju. Sad ćemo vidjeti šta je to Anton napravio. Art, eksperimentalni art sa Osječanima. I onda ćemo se preseliti u dnevnu sobu, a onda ćemo se opet vratiti u kuhinju, kiflice su stigle pa ćemo se družiti i zaključiti večer. Dakle, gledamo šta je to napravio
Vjetar puše gdje hoće i čuješ mu šum, ali ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je i sam vrijeme. Jedino vrijeme zna kamo idem. A sve što ja mogu je tamo krenuti. 7 prvi put, klapa.
Vrijeme. S vremenom i vrijeme prođe. I sve što na ovoj strani za sobom ostavi je prazna špula. Ali na drugoj strani je film. Moj film.